A mudrost koja dolazi odozgo, pre svega je čista, zatim mirotvorna, krotka, prilagodljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrasna, nelicemjerna. Jakovljeva poslanica 3.17. Isusovo srce je bilo čisto. Iako je Spasitelj bio obožavan od 1000 pristalica, ipak je bio zadovoljan da živi jednostavnim životom. Neke žene su brinule o njemu, pa ipak nikada nije imao pohotljive misli. Bio je prezren od svojih sopstvenih stvorenja, ali je bio voljan da im oprosti i pre nego što su zatražili njegovu milost. Petar, koji je putovao sa Isusom 3,5 godine, opisuje ga kao jagnje bez mane i nedostatka. Nakon što je proveo isto vreme sa Isusom, Jovan zaključuje: i ne beše u njemu greha. Isusovo srce je bilo na miru. Učenici su se uznemirili zbog obaveze i potrebe da nahrane 1000 ljudi, ali to ni malo nije uznemirilo Isusa. On je u stvari zahvalio Bogu na problemu. Učenici su vikali u paničnom strahu od oluje, ali ne i Isus. On je spavao u oluji. Petar je podigao svoj mač da se bori sa vojnicima kada su došli da uhapše Isusa, ali ne i Isus. On je podigao svoju ruku da isceli svoga neprijatelja. Njegovo srce je bilo na miru. Razmislite šta je to što vas uznemirava i što bi Isus verovatno prihvatio smirenog srca.